Eet hoe is dit different van ander jare? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah. Eerst bedank ons vir Allah subhanahu wa ta'ala vir ons weer die opportunity gegee het om te kan sacrifice. And yes, definitely is dit dieselfde. Why? Because deze dag van hoe family mekaar enjoy saam mekaar. En because van die het weet ons dat ons baie van onze families verloor in die pandemic. So sal nooit dieselfde is. Het gaat eigenlijk double sad is. Especially as ons die slagtery maak en onze families kan nie regtig waar kom visit en bywoon die sacrifice wat gemaakt wordt. En as ons nou kyk aan die jare, elke huis, meeste van die plekke het die mense gesacrifice en gesloten. But because van die situation, current situation wat mense enig financially even is die mense nie by die means om hier uit te doen. So sal nooit deze crisis, wat ons nog nooit tevore gesien het, wat ons moet die beste maken van. La